Kameglia AIDS Control Society kalau yuk ban pli ke integrated health campaign ban ai ke Jingsumar si ke Paidbah hari boy district. Ya kata ke program la pelong dak Jingsrop lang lingbak office of deputy commissioner ke Riboy district lembat kiwe ke tanat trekam sarkar mentakasngi ka khanyo trik urisau aja pulai haying dolbar yo mulong nong po. La pliru ikate ke program do ba Melbourne bu MLA ke nong po constituency kum kongsan Haka jindon kan Raja Brahma Additional Deputy Commissioner ke River District, Dr. Timomen DMN HO River District, ibor beri pek jong tanak ko ikhya, inoilam snong jong snong yo mulong lambat kiwe de. Ba Meral Bonds im haba ai jing kren luang bu dap ke jing sukemen ba kum ke district ren bok shisha. Haka ba ka sarkar pedeng, kadung ke jing tumu ban ai ke jing sumar khamha, haka bede bu ka ko ikhya. Kapuli ke puthi ke babha ba kumju ke jing sakri lingba katnak social welfare kapju sam de jing bam temet ban ai klung khna naki angan wadi bapher. To announce that the integrated health camp is organized by the Malaria AIDS Control Society Shillong in collaboration with the Office of the District Medical and Health Officer, Riboy District. For this integrated health campaign, we will officially launch today by officially cutting this ribbon today. Dengan tagadau kunci 6 ni Dombok Sibun baga Riboy District ni asaji kum katawi di district di ba intil kum aspirational district baga sokar pren kadang dijing semu ban ai dijing rap ki thamha ga bede baga ko kakya aga bede baga kulit puci aga bede pas ka social welfare ga bede baga ni jimbam temen beng ai di lung na anggan di sentar hotel ni ba. Jadi kita mengaksir idang hakane ke program kaba kikini kikpa haka juk ke jengi benta hidup siaga. Kalau mendek di kendari brok, kalau mendek di kelangan kiu jeng kiba yo HIV positif, kalau mendek di kerni yang di pembuaan, kalau mendek di kerni di counseling, di crime against women and children disebut di counseling. Apakah distrik ke jengi? Yang pada keren di QA district ni yang keren Riboy district. Rising of crime rate next to East Janja, West Janja, where currently discussing the Riboy crime rate di Bunman. Abangi keren ni crime di comes new. Kalau mendek imperial free, kalau mendek show ada, kalau mendek rape case, kalau mendek ketuk, kira sibun ni.